Poisa ingtia rongpen tarapungan kachelengatawar kasemar Japan MP Horensing Bepen long ikisom. Hawar ke hadanong Arni Siapan self-help group Chitanchi Mumamai Kangni. Karbenglong Autonomous Council Abarim Chairman Vidya Singh Tok Betum Hemtun isi Saran Thok Piasai Kedengpon. Kardom Adap Abirta long penili sami Chilihan Sapi non arjik tha Bertang Tonpen. Lakha ingko rapon nilip constituency kaparlo Panjan Poisa ingtia rongpen tarapung kado kabi kilometer ingko rakit thom kahelo ajak mesen atawar kasemar ponjepan state owned priority development general scheme pen inglong arat adomapan ki mesen atawar kasemar Japan MP Horensing Bepen long esampon. Kedamtang arkoni bhaingko rakit thomani ada porphai kre isira achite malompen Panjan Poisa ingtia rongalong long e ke somamai padupon. Nilip BLCC amai phu Winson ronghang kachari ponamailong alhi sarpoman pen MP Horensing Be Nilip MAC Pavitra Rongpi Nilip VDC Chairman Timothy Deron Karbenglong Autonomous Council PWD Board Chairman Chris Rong Parpen Danglok ki ongdong atu chitongron Bangso long eke somamailong Karbenglong kapap hidunna Poisa ingtia rongpen tarapung arat Mesen atawar kachelengnong Japan SOPDG scheme kasamar pon Japan MP Horensing Be aridengpen long e sompon. Kado kawe kilometer ingkoi raplira achitim kahelo ajak atawar kasalam pon Japan kuti plikebra hinya tangka pathik ponno. Bangsohot MP Horensing Be asang hopen kaningje ponatengke labangso inglong arada kari papleng vekji laban mo kitangani Karbenglong Autonomous Council Team Karbenglong pepen tarapungan humridamsi ratpen chithanchimun tekangji pusik ningjepon Pangcheng daprang pola sa long e tami pini nang som lo dan non e ta chok lo tendar recall Japan de lo kona kuti sensan na sang kuti tikabra hini sosecha engineer ngama engineer ke dakla itu Karbenglong kan silang lo non pula tim sang lo lo as in charge lo ceng mati ko nang ceng masaran asi tabjen panceng po asi nilga target lo arwe nang hir he kursi dobar bang tang na so target men se di kam bang tempon ko ceklu yang thomang bang by april bang tang nang kursi ni to target lo asi dak kape ka sono sun lo tamni nang litum tanang cerap nang ko media person tong tadi de manang litum tala ka arbudo ko se media tema haro dong bidahan nang ke four pillar kolam do mati di nang litum nang arsak dun rede ji pan mang tadi sinon tame rada tum han ka matha paan ne ki kisung ke ponang aningkan lo mati ningkan se kali ningkan ini kali nasi hak Karbenglong district ke Longpen mantan itu warawi pelang long le pelang mati nasi non la so to warjong si itu prapjin pen radapan selam pen mesen atau selam pen odai thek lo ko te la itu Bangso atawar kasalam pon Japan long eke sompon theklong se tarapung arat dupen MAC Pavitra Rongpi pendanglok Karbenglong Autonomous Council kachare tumapan ning arongpen kacharo pajerpon Bangso hot MP Horensing Be Nilip MAC Pavitra Rongpi Nilip VDC Chairman Timothy Deron Nilip BLCC Chairman Winson Ronghang chitongnon Choki hola pen Sonje Pro lapen koilamati pen Samson Ninki Karbenglong live Self-help group amai kang niahut kanaklata mohila sabalikaran scheme pen Haraghat constituency avai kang trognar ke prapli self-help group atumapan checkeron kedamtang ar koini phaingko rake thamani Haraghat constituency kaparlo Haraghat higher secondary school along Arnisi apartment self-help group chitanchi mumamai padopon Haraghat constituency VDC chairman Ganesh Tipen kechari panamailong alohi sarpo aman pen Karbenglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi Haraghat Municipal Board Chairman Pratap Handik laban keongdum man kedo abang phetum chitongdon Mailong self-help group atum ki claim kidam nangji kenang sot aputhat laban BD Sore Karbenglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi pen than paripon La Sohot Haraghat constituency kaparlo self-help group Trognar ke prapli atumapan kanaklata mohila sabalikaran scheme pen tangka check tami tiron padopon
one day self-help group kita আমি ইয়াত পাতিছোঁ আৰু য'ত নেকি 465 self-help group বিলাকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু 84 self-help group সকলে 25,000 আৰু 10,000 এই দুটা কিস্তি আজিৰ পৰা তেখেতসকলৰ একাউণ্টত সোমোৱা আৰম্ভ হ'ব লগতে এই সেলফ হেল্প গ্ৰুপ যেটো ওৱান ডে মিট যেটো আমি পাতিছোঁ এইটো মাধ্যমতে আমি কিছুমান কথা অলপ তেখেতসকলৰ পৰাও বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে চৰকাৰে যে মহিলা সবলীকৰণৰ কাৰণে যিবিলাক পইচা ইতিমধ্যে দি আছে সেইবিলাক সেলফ হেল্প গ্ৰুপসকলে নিজৰ প্ৰজেক্ট যিবিলাকে ছাবমিট কৰিছে সেই প্ৰজেক্ট অনুসৰি কামবিলাকনো কিমান আগবাঢ়িছে বা কিমান আগবঢ়াইছে আৰু সেই ছাকচেছ ষ্টৰীত কিছুমান ইজনক মাজত কি আছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কিবা আছে নেকি এইবিলাক আমি ইয়াত আজি আলোচনা কৰিছোঁ Langhen pen sarpang ring dikathar lapan hawar ke hat pen harsing rongpi Karbeng long live Karbeng long Autonomous Council Abarim Chairman Bidya Singh Tok Betum ahem tunisi chingrum pen aphusar phisar atumapan sar anthok piponsi borkan menu mechan kachuhangasai kedeng pon Dogmuka arong supika parlo kam tok bi arong amekar abarim Karbeng long Autonomous Council Chairman Bidya Singh Tok bi hemalong sar anthok ipiasai padupon Lapuso na sai kedeng panahut alang litum hemtun isi penan parta adonarap jerpo jerpi amealin atum pendanglok rong isi atum sitami chetong dunsi phusar phisar atum ahir jumi chuhanglun renti Saran thok ki bi ponang ko kalam the tok bi asang hopen nang ke thanu na tengki Karbia khaitum aphor ki molong ahudisi osumaratum amunpi alokhai ani pietum aphan kachelang thek the jok kapre kadim kedam jia porhot borkan menu mechan avedatu puthot asopo ki bisie bang kaching thum don pen sar anthok ki bi pensi puthot borkan menu mechan kedothulu lasila son thak thak se alang nitum hemtun isiatum sitami kaiketa borkan menu mechan kedover japhansi apusar bura tongbi lapen alang lichor officer kade krupia tumaphan panongsi sar anthokasai klempon lupusi napachini ko pilthe kang duhut amun pi lapen asupo tum apia po phan ke chanana thekhe laso joine aning ke oisi latum pilthe pen damro laso phiga alang litum duk pig lo laso pen am korte ki bisi bangsi apia po phan chiri dun pen se patai hini ki thom kehla da phisi wang lo kasalang litum phan thok lo jir lo asalang litum borkan pilo ansi aphi asomar tumun pitum ta ani om ta ke cholong laso pen si thihek pen ke thun la hen lo asinon porni sitame bor ka chohang ke chuklema link ta war cycle long ji phan aminu ki do ji phan si saran thok ke claim asi pini dar nili tumta saran thok lo nili phusar buratok bi lapente nili phisar kade kropi aphan se nili tum pini ladak nili tum hembang doan chelang se saran thok bi Dongmuka pen samsing inti Karbeng long live Kevangji arkoni phaingkoi ratrok ani han lokrok mini stadium along ingdeng hini aparman pator hem ahem tunatum kachikimu atum amen pen thongnok beke kat kachipati kibi ponje phansi chisik ponno Rongkhang constituency kaparlo han lokrok sports complex mini stadium along han lokrok sports club atum paterbi ponsi non kevangji arkoni phaingkoi ratrok ani India Republic Day katalonani pachetonunsi ingdeng hini aparman pator ahem tunatum karlitang kachikimu atum amen pen thongnok beke kat kachipati kibi ponje phansi chisik ponno Han lokrok lemstremang mohan pator hemtoni Stephen karchak ponji bangso thongnok beke kat kachipati Adap Abirta trok malom bensi pangcheng ponji lapen laso hot Karbeng district lems chairman pranaprong pharpensi ingpu pidunji laso phi det pialama vdc chairman dinen bordoloi pen ingthorpon det aphi porphai kebra ashi timpen nong ekapajara jai mexitami padoponji News Text Report Karbeng long live Tante pinya Adap Abirta ke lapos kang tonik lo domi thakmi kardom